Big issue ng Environmental Protection Order in Court of Appeals para kareng 259 apo na ning Phil and Friendship Road, King Angeles City. Pauli na nini nakanong misundo at dapat yang magdesising Department of Public Works and Highways o DPWH king pamamutot kareng pakatanam apon na ning tanaman king may sabing lugar. Agpangkang Dina Fria Zulueta, dating presidente na ning Save the Trees Coalition o STC, at main plaintiff king kaso, miras king apatabanwa bayo reikwa ing may sabing order. Aso na lamo naman kanuking 50 pun aaputot na ring DPWH manibatan niyang banwang 2020. Anting parte na ning road widening project king Friendship Highway. Kami po, nagpadala na kaming sulat, ang popang kay kopya na ning decision kay office na po ning mayor. And maybe, mag-ensure po na south-south miyang protektan. Dening pundo to nga rin ni King Kai, King Friendship Avenue. This is not for us anymore, para ka na ako. I'm in my 50s. So, this, anya talagang pinursumiya is for the coming generation. Agpang naman kan District Engineer ng DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office ay Arnold Ocampo. 6 lanes siyang tagana ing disenyo na ng road widening project king Phil and Friendship Highway. Bistaman menikwala kanong paborableng desisyon ibat king Appellate Court. Deng grupo da Rizurweta, naman kanuke ni mayayari ing legal battle. In considering ang Clark natin is continuous development talaga, kailangan talaga natin ng maluwag na access. Ang access po natin, may portion po tayong 2 lanes or 3 lanes lang. So, ang ultimate design natin dyan is 6 lanes traffic. So, mayroon siyang bike lane, may sidewalk, and may area naman yung mga utilities entries dun sa outer portion. So, yun talaga yung ultimate design natin. But anyway, so far kasi medyo workout pa natin yung appeal dun sa mga trees, no? Wait lang tayo kung anong magiging decision ng korte. So sa legal matters, may apila pa kayo doon? Definitely po, magkakaroon tayo ng apila. Kasi yun talaga yung kailangan natin sundin, yung ultimate design nung yung Friendship Road, which is 6 lanes. Samantala, may gumpisa na niyang June 29 ing dry run para king pamangamit king Kutkut flyover, asuking intersection na ning Phil and Friendship Highway at ning Angeles Porac Road. At inyang kabang 700 lineal meters ing 4-lane structure ang makasaop kanubang apabilisin pa magbiyahe papunta at manibat king Clark Freeport Zone. At least finally, ngayon nakita na ng tao kung ano yung project natin, no, sa Kutkut flyover. Before kasi alam naman natin, ang daming mga problema, no? Even yung mga cutting of trees, no, mga traffic. So lahat na yun, ngayon open na siya. Hindi pa siya talaga officially open. Nagkaroon kami ng dry run. So tinitignan pa namin kung may mga konting issues or concern doon sa structure. Pero so far wala naman. Agpangpakang Ocampo, panikwana na kanuning DPWH ang maging operational yung traffic light keng lalam na ning Kutkut flyover, ngening bula na ning Hulyo. Pasalamat no mandeng motorista, uling maragulya kanong saw keng karelang pa magbiyahe, ing bayong buklat ay struktura. Ngayon po, okay na po, nabawasan na po yung traffic, hindi na po kagaya dati na halos 1 oras po kami nag-aantay palabas, sobrang hirap po. Maragul po sa epekto yung kaing traffic, sir, dahil ilang kay papuntang Paning, 10 papuntang Friendship, dadala na babo. Bali, alin na po. Yung pamunta po rin ngayon, sir, medyo okay na po yung guy. Yung dali ng traffic ko po. Okay naman po, wala naman po masyadong traffic. Di katulad po dati. Mabilis pong papunta ng Angeles, Porac, Clark, San Fernando. Ako yung kaya Lasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.